چیزو نوائن مسجد شریفن اندر لڑائی کرزو نوائن 8 تو 10 پیٹھ لڑائی کیازِ آتاکم رمضان ماہ رمضان شہر مبارک یہ مبارک رت یہ رحمت رت یہ مغفرت رت در دربار حضرت اللہ یہ وین اکس اک دول وچھو مسجد شریفن اندر کیا یہ 8 پڑھن وول یہ 20 پڑھن وول پانہٕ ؤنۍ کٔرۍزیو صلح رحمی امنس دیزیو جاے سکونس دیزیو جاے اور اند اللہ بنزیو عبادت کرن وول در دربار حضرت اللہ سارنی کٔرۍزیو اپرشیٹ یُس یی بے نمٲزی تن راتھ تام بدکاری تن حتی تٔمِس گوٚو ناد دِوان رب العالمین سُنٛد منٲدی یہ رحمت کرت اس کرو عرش والزار پار آئی لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال عرش والی اشراح تام بے حیائی بے شرمی بدکاری اگر مین آب گژھن سامینن معلوم تُہۍ دیٖوا مےٚ ڈایسس پٮ۪ٹھ کھڑا گژھنا مگر تمہِ برونٛٹھٕے چھِ یہِ کران زارٕ پار آیہِ لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال رحمتس پنس مصربر اے خدائے ذوالجلال عرش والہِ ژے چھُکھ مغفرتس اندر جاے دِنہٕ وول ژے چھُکھ رحم و کرمس اندر جاے دِنہٕ وول مگر استقبال رمضانس اندر یہ چیز تہ عیال کٔرۍزِہون برونٛٹھٕے پہمت تیار اگر راتھ تامہِ اوس ماجہِ سۭتۍ تیزر گژھان اگر نوٗن کم تھاونس اندر آسہِ ماجہِ سۭتۍ تیزر گژھان اگر بیٚنہِ سۭتۍ آسہِ تیزر گژھان یاد پٲیزِہون پننہِ دلُک قرار پننٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ تتے عروہ بن زبیر دپن باؤس پننہِ ماسہِ نِش مےٚ دوٚپُس ماسی جان مےٚ وَن تہٕ کتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُ بسر کران زندگی مبارک محمد رسول اللہ فرمو ملس ودان گوبرو ذکر ہٕنٛدۍ چیٖز نَے کھٮ۪وان رسول اللہ الماء والتمر اکھ چھُ آب چٮ۪وان بیٚیہِ چھُ یہِ خضر کھٮ۪وان جناب محمد رسول اللہ آب تہٕ خضر شامنس اسہِ افطارس نوٗن کم پہمت سِنِس لچھِ دامس آسہِ گوٚمُت کھنٛڈ پھوٚل کم پہمت ماجہِ نہٕ روب کرُن مٲلِس نہٕ بدرت ونُن بیٚنہِ نہٕ بدرت ونُن یارا جگرا سُے اوت نہ 14 گھنٹن روزدار چٲنۍ موج تہِ چھِ روزدار ہتا بخت وٲلۍ تِم انسان مقدر وٲلۍ تِم انسان ییٚمِس موج دعا کرِ روزدٲری ہٕنٛدِس حالتس اندر ییٚمِس ماجہِ ودن کرٛٮ۪کھ ژٔلۍ نیٖرِتھ پننِس اولادس خٲطرٕ گوبرا اکھ کٔرنَے روزدٲری قبوٗل پروردگار بیٚیہِ کٔرنَے سٲری ہم تہٕ غم دوٗر رۄبِ کائنات عیال کرُن تیار پریپیر کرُن مایِنڈ کرُن سورُے فوکس کتھ پٮ۪ٹھ یِنہٕ وول ماہِ رمضان المبارک مگر امہِ برونٛٹھ چھِ تھاوٕنۍ کینٛہہ چیٖز یاد استقبال رمضانس اندر موبائل چلاؤن کم پہمت اگر 7 گھنٹہ چھو گزارن موبائلس اندر یہ شہر القرآن انا انزلناه فی لیلۃ القدر یہ شہر الفرقان یتھ اندر اوس جبریل یوان پرٛٮ۪تھ رٲژ محمد رسول اللہ
موبائل کم چلاؤن کھینس اندر کمی کریں کھین کرن کم اگر آت تیم اس تیزر گسن ماہ رمضانس اندر نہ تیزر اگر آت تیم اس اپوز گھن کرن گوس نا اپوز مگر احتیاطی کرن بتقاضی بشریت یم گھن تمن کرن مغفرتس اندر جائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ